ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯦ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯥꯜꯍꯧꯕ ꯃꯈꯣꯟ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯔꯣꯟ ꯈꯪꯗꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯇꯨꯝꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗꯤ ꯁꯤ ꯇꯧꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏꯅ ꯗ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯄꯤꯕꯗ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯋꯥꯕ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯄꯔꯦꯠ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟ ꯄꯥꯝꯃꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯅꯠꯇꯦ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯈꯪꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔꯗ ꯑꯁꯣꯝꯒꯤ ꯇꯧꯔ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯝꯁꯤꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯑꯦꯡꯒ꯭ꯂꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯦꯞꯅꯣꯇꯥꯏꯁ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯋꯥꯍꯟꯅꯅꯕ ꯃꯆꯥꯛꯅꯤ ꯋꯥꯍꯟꯕꯗꯨꯅ ꯃꯔꯝ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯋꯥꯍꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯅꯝ ꯆꯤꯝꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯥꯟꯕꯨ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯑꯋꯥꯔꯗ ꯅꯩꯅꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯟꯗꯤ ꯋꯥꯔꯨꯝ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯄꯣꯠ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯅꯤꯅ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯩꯔꯤꯅꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤꯗꯤ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯆꯠꯂꯤꯅꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯦꯔꯦꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯅꯥꯎꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯔꯛꯑꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯐꯖꯗꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯈꯔꯗꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯁꯨ ꯁꯥꯎꯅꯤꯡꯕꯗꯒꯤ ꯄꯦꯟꯗꯕꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯗꯨ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯨ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯤꯌꯥꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯊꯣꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯔꯤꯠ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯇꯤꯍꯥꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯥꯡꯅ ꯆꯠꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯉꯥꯛ ꯃꯇꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯥꯟ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯤꯔꯤꯅꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯥꯏꯊꯤꯒꯅꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯟꯀ꯭ꯂꯨꯁꯤቭ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯊꯨ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯊꯪ ꯇꯥꯅꯤ ꯂꯥꯟꯁꯨ ꯂꯣꯏꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅꯤ Okay, yam nungaise punsin bagi wafam sidi akhoi crisis se horakpadagi so hona punsin biro punsin si habi posi dum lauraga su labo wafam ni punsin bang ngamdaba khaktuni hojik lai ribase ai ozaki akhoi gi 1972 da akhoi manipur na statehood phangpagi thorum amga mari lenina pangthokpa thorum amada haidare kai gu humdoi mali na 2025 obenina siga mari lenina nahan honorable chief minister na phongdokhibo wafumdu tabada yamna nungaiba adugumba amu oi aduga wahai dumuksu phongdoi wahaisu ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯋꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯕꯠ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯋꯥꯍꯪꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯨ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯍꯪꯕꯤꯈꯤꯕ ꯀꯅꯥꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯒꯗꯣꯏꯅꯣ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯁꯨꯗ ꯕꯤ ꯔꯤꯖꯣꯜꯚ ꯋꯤꯠ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯌꯥꯅꯗꯕ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯂꯩꯅꯔꯤꯕ ꯈꯦꯠꯅꯔꯤꯕ ꯃꯤꯁꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯧꯅꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡ ꯑꯗꯣ ꯃꯗꯨ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯜꯚ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ ꯃꯁꯤꯃꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯐꯖꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟꯗꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯛꯏꯕ ꯂꯥꯟꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯅ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄꯗ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯑꯅꯤ ꯁꯣꯏꯅꯈꯤꯕꯗ ꯂꯧ ꯇꯧꯅꯔꯒ ꯉꯥꯡꯅꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯣꯛꯏꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯨꯠ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯃꯤꯗꯤꯌꯦꯠ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯣꯖꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯗꯤ ꯋꯥꯔ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏꯀꯣ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯆꯥꯎꯔꯥꯛꯅ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯔꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯒꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯦꯠꯈ꯭ꯔꯒ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯃꯒ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯁꯛꯐꯝꯁꯤ ꯀꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯔꯛꯅꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯤꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯐꯔꯦ ꯑꯃꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯀꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤ ꯀꯅꯥꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ ꯑꯣꯜ ꯗꯤ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯄꯤꯄꯜ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯣꯔ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯣꯀꯣꯃꯤꯕꯨ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯍꯧꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯀꯟꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯦꯞꯀꯗꯕ ꯋꯥꯔꯦꯞꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯤꯇꯤꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯁꯤ ꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯂꯩꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯃꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯅ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯕꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤꯒꯤ ꯇꯥꯝꯗ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯉꯥꯛꯄ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯅꯤ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯦꯝꯍꯧꯔꯤꯕ MLA ꯃꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ 10ꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯕꯦꯀꯤꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯗꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯃꯗꯨꯗ ꯍꯨ ꯏꯁ ꯗ ꯑꯣꯅꯔ ꯀꯅꯥꯅꯣ
तोंगान सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तानगनी है मपू कनानो टेरपदी टिल डेट हौजी फाउदी अखोन उब कनानो है कन है इलीगली इमिग्रेंट्स अतोप लाप कांगू अखोई असेंब लमसिगी लेहाउसिगी असेंब इंडिजिनस पीपल नत्तब कांगू मास्टर माइंड तौर कांगूने अखोन लवे मास्टर माइंड कांगू मनपुर नुसीब खंगदबनीना मखोइन मदुगी पोतुदी यारकद्रा हाइबगी पोतुनी देन अमरोमदा नत्रगा अतोपा वाफम अमरोम पुथोकाद अइना हारिबा मिसअंडरस्टैंडिंग हाइबसिदी अतै नते अखोई मिसम प्रजासिंगी मनक्तनी हाइबो ओरेगदी वेल एंड गुड कछु कायदे अखोइदी लेरिबा अखोइना हुजित लेजरिबा अखोइगी अखोइदी लेरिबा कनमो यामचिंसे मिसम प्रजा हाइदारे दे आर नॉट एनिमी अखोइगी एनिमी नते अखोइगी एनिमी नि ना कुदा लौथोइबुदी सी आई खक्तंग हाइब नते सिदा लेब कांगुसु लोय हारबनिको हे अखोइगी मणिपुर सिबो तसंग थमोइ सिंग नुसिबो कांगुना हारगदी अखोइदी मिसम प्रजा अखोइ यिंगनब नते अखोइदी अखोइ मणिपुर थुगाइना होनरिबो कांगुदो अदु खक्तनि यिंगनबने हाइबदनेबा अदुना अखोइदी अमा खक्तो ओइबा खोलाव लाकनि सामानब कनो लाकनि सिगी फिल्म सिने अदुना सिदा अखोइना अमुक हाइरेकना असाइगी तौरुबा कांगदु अहानबा डिस्ट्रिक्ट से कोतु को लेरमे अमना आईटीएल को लेरमे हौजिंग कोतु आईटीएल तो तोथोगाना कुकी जो काउंसिल लेना अमुक लेरे हाइबु कुकी जो काउंसिल जिनेबा कुकी जो काउंसिल सिगी कांगु सिंसी कना कना नो थेकगु मतमदा असाइगी मखोगी यामना रिलेटेड ओइबो कांगु ओरेमेबा हाइबु रिलेटेड ओइबो कांगु सिंसे हौजिक फावदा मखोगी सपोर्ट लेरगा बेकिंग लेरगा चांग फोंग लेरिनेबा सिदा अइना हिंदी वारी सनाबा हाइबसे अमरोमदो याम फजेबा ओइदी ओरकांदा अइना नुंगाइजदबा अमखक अइ ngasi yengbiriba north east dialogue ki kono da ai yengbiriba ai sinegori mayam singda ai audience fans da ai tamjege akhoi ngarang pangtuiba 1972 gi akhoi kono se masigi numisina lakpo matamda akhoi de yamna nungai taba amakak phawli se kaino da akhoi 1890 wa akhoi mighty gre ai 1891 da akhoi 1891 da akhoi mighty re bo matungda india british ki makha lai kanda 1949 da akhoi amukuso na mighty gre ba amu hanna mighty re kanda sang ka kanda akhoi na निंखा तमना सही लिसिंग क्या साउथ ईस्ट एशिया की द मसोंग फना कनो एस्टेटिक सोवरेन ओइना लेरम कोई इरम द मुसिना अखोइना इंडिया संग गादा कोई माइथीबो मी अमुनि संगबनेबा माइथीबो मी अमुनि संगबदगिनेबा अखोइना क्वाइट हंदबा पार्टी स्टेट थमुसे देन अदुग मतंग द टेरिटोरियल काउंसिल लाकवा देन अदुग मतंग द यूनियन टेरिटरी लाकवा अदुग मतंग द स्टेट हुड पंगुजिनेबा मसी पोची यंखादा होजिकी लान चथरिसे होजिकी लान चथरिसिदा अखोइसी माइथीरिबो माइथीदेबो सिने mayamsi aina harisi amna logical way boni aikoigi 22,327 square kilometer way bisi manungda aikoi district ya na koi mangre ke bo chikse hoi noi si de mang de ni irma yai ko si de mang de ni irma yai adubu district ya na koi federal changmang ngamdre chojal changmang ngamdre tengobol changmang ngamdre adu chandil changmang ngamdre hairi bose aikoigi amang udune dre ba hairi amang ori ge ta da ko wari sabada gadi mangi bose मखुन हंदरू यागद्रा हाइबो हंदुने लाइसे अदुन हुजि यूक्रेन गा रशिया गा लान सोंग मतमदा ये रशिया ना यामना कन्ना अदक मोंगदा लंदा यामना तकदो 20% ने मुन रुसन ग्रे 20% लक्सल का मोय वो वरी साजे हुजु बु याद्रिन मोंदी वरी साबो तमदा 20% नो मुन लौगे हाइगल दोइबा सिगे तांजा सिदा अखोगी डिस्ट्रिक्ट मंगा district manga ko isang mangam dil ko tongan tagre haibda adu deep lady ujo pawda mo je adu da ko yaga duri brai buang dune ba aduna si hoi akhoi swap to bududi mathoni aduna swap to biyo haibne khoi na je swap to biyo swap to no hona matam da akhoi gi asok pada akhoi gi ahen kano da won da kana mang da potudi akhoi kholi sabi gnu ai potuni hoi kana agu kharan akhoi lanchi yam peace pame aidana kana agu kharan di ata haiba ko adubu sigi peace to na hono botam da akhoi da mang da peace oregadi yana ga do bo phum aduna hojiki di yana kanda tungi matam khari matam stepping stone ore kanda kai ba amuk te tur council lo ba ya ba adigi matung da mo akhoi swai pangi samana state hood
amuk dorpo yabagi demand dorpo yabagi pota torgadi madu su yaroi haibu poto ai ahan megun swan ron thong okay project kayam de khoi ngasi fawda khoi adum sangar ga project kayam gi sanction torok pa khoi gi mayam am so khoi chief minister na su panbiri khoi gi imphal gi area gi khoi lambi sembagi damak ta su khoi gi crore lising ahum chahum kaithara kiba adi tongan tongan be district sing da khoi gi sabagi khoi hospital sabagi 100 crore tongan tongan ba ngasi mak ta so khoi gi tameng long da bangtokba function amada khoi gi project 18 haidi masida kaino tokibagi wafam so phongdoi adu targi lairiba mang da hozik taraga lairibade khoi gi manipur gi thoiba ongoing crisis di masigi je hana resolve to nabadi honari habagi khoi gi process tori habagi poti myam phongdoi adubu full oina khoi gi solution se pura pangam bra irang se nemhan bangam bra normal si pura abra habadi di laitibani project kayam am di development ki thabak ti dum pangtho ga sulai mama da sokoi chief minister na phongdo ki bada khoi gi irang leraga sokoi gi development ki thabak ti lepa yadi development ki thabak ti dum chathaga dabani haba wa phama so phongdo ki besulai matang se chari bra haba question amaduni hose preza myamna hangnari base oza kamai thamini hujiki ai ngarangi moi honorable chief minister ki magi wada koina kari mon thabum tor mon ta jila udu yadi ai na to wa adu su reasonable oi hata adu reasonable oi bu oi akoi tor di thabum tor da yadi na hai do to kunu manam di lan sen kusongnari ne na la na sum tor le bi yaroi hai bi ki pot ne do ina mana sai gi luction mase gi irang ki lusin ji mana dingam godom mande manam di kai gno da mangon da direct oina confront tor punina adu gi mi du them no khona mo tamda kana gu mo de dakar o gi ne adu da hai ri posi mangon da direct atam na tor punina kari gu mo du resolve tor no khona mo tamda sol tor no khona mo tamda mo yana ba thok chata ba adu ta de koi man bu kai do ba da si gi phum ji lei binina atopa third party mo de mo tok tani third party ji kana no ha ba asai gi koi o rajalan ja hai ri do ne India government solution ge hargadi adum solution ba yai haiba potune baduda aikona si yam tuna haiba no aikona ji negative na te aduga tabir bu man sulana logi na tare si hojik om ai wan sa ge na hari India ki policy ma India ki South East Asia da mukhin project mu to project tu bakoi gi dream project tu mai pang na khona ba haiba mai pang na khona bu gi khongchet am gi kanu amada ne kun si da hojik thungari che post aduna haiba project tu mai pak ting da khoi gi post solution ba solution da bane thoina solution da bane si ne ba ila ba post si ni si de ma kaim da le ten sa si le ti kaim da le ti ma khoi gi project ma pa bi project tu loidri project tu loidri khona bu matam da akhoi gi hanu solution gi da ga di moi du fel o gi da bana ma solution da bane ba si da aikoina laise makhoi gi India gi oiba policy du na mang thar ga chat puna khona bu matam da akhoi gi internal oiba India gi internal oiba jaga se soithari ba pose masina maram oidna India da akhoi na haise akhoi si makhoi na India ja hana makhoi nungsi de haibi pot ma akhoi ui maram de kono da akhoi gi tawri treatment si colonial state amana amagum na treat taw ye du ga akhoi se colonized people ama oina makhoi akhoi si khal le ba akhoi si aduna akhoi makhoi da wanga ma kai ngam jadre aduna makhoi ne kari gum to bi dir de khoi sirani haiba gi khan jo khoi khal le ba masida khoi fiara do no spirit haiba kai do ye akhoi akibi na mang tha le le khoi se loina akibi na mang tha le aduna akibi do khoi mangan je khoi spirit na mang tha je sinema khoi to do ya de ai pose akhoi itias se akhoi muthak khum se akhoi gi itias muthak ki batar ga di akhoi adum India na haiba do ya ta ado akhoi ni itias muthak kum ji akhoi gi history akhoi gi legacy laima ma se akhoi na laiba tar ga di adum ni ida adum blood laiba tar ga di akhoi kara mukna ba kara confront to matau ta ba akhoi gi lamda lan tar aga akhoi na ason mami amagumna akhoi masal khanaraga akhoi musen songnaraga mine pang do poto akhoi changum ja ba poto ni wani haide aduna radio posida akhoi masal gi marta akhoi gi conflict of to school of thought haidare schooling ani group ki group on thole ba khara mana within akhoi India gi manung da laigedam ni haibani hujik ne leje India gi manung da laidaga khoi nuai ya pani haiba kamu mani aduga khoi India na lai ba treatment tawiri ba khoi step moderately treat to se masi khoi na yade masi cook masi mak India na tuk si phobodi khoi India gi daga samnar haiba group ani gi group ne bo ji kanna lan manu go chong thore se sige chong thore go manu sida yamene sathi de kangu modi hena pangan kali budi kana no haibu tamda akhoi India gi manu go legidemi haibu kangu sine ba India da legidemi haibu kangu ani sine ba kuji group amana rechi maru ina mang to ta kana rajni to group ani je masini bangoi masini hunari sine ba
मखोई हाइदेबा मखोई हाइदेबा अखोई लेरिबो पोसी अखोई खरे मुक्सी हाइबो पोसु मो हाइदेबा कांग्रेस में हाइ कांग्रेस को सी कई हाइ गेम दाइने मुई मुपुंग अमरबा इनादा मुक्ते हाइ दा कॉन्स्टिट्यूशन दुदी कदाई दी तौरने केना कदा कदा तक अदु नमदना बाने मोय तालसई का होनर तौरिदो अदु फोटो अखोई थुंगबी वानेबा अदु अखोई जी असा हाइबदा मखोइना याम सी लाइबो सुम सांगागदी स्टेट की डिफाइन तौरबा फेडरल स्ट्रक्चर की देबा याम सांगजा करी हुजे अखोई कोलोनाइज कोलो अखोई जी कनु ओइनो उय हाइबो मखोइना अदुना अखोई सिगी पोस्टदा अखोई हाइदोपो गमद्रे अखोई हाइदोपो गमद्रे अदुगी अखोई असोन पोसे अखोई उगुमजे अखोई असोन पोसे कनो तो गुमजी उथो गुमजे हाइबो पोतुने दुगा मसिगी मागी अखोई जु पामी शांति पामबसिदा यामना लुरिबदी शांति पामबसिदा अखोई न ngam चकदरा अखोई सोन चकदरा अखोई करिगुम सोन चकरबा मतुंग तारपदो अखोई सोन चकरनी अखोई 1949 ने पुलुबदो सोन संगुबदो ngasi sahi yakai mari suruwokda अखोई सोन लेरिजिनेबा स्टेट अमगी तफोम थोबदो अखोई तौबिलेब्राबा अखोई स्टेट अमनी आने मखोई ट्रीटमेंट तौबा तौदेबा यूनियन टेरिटरी अमगुम ट्रीटमेंट तौरकांदा थबक हुजिगी नगी सिक्योरिटी एडवाइजर आइरो अदगी सिक्योरिटी की कदु हाइब्रा मोय लोय पाइजिने नेम से कगने जे सुमाना अखोई अमोन अखोई अमुग रिटिट अखोई अमुगना हजन गिदरा सिने हुजि लांसिदा से लांसिदा एग्जांपल उइचे ममांग दो कदु ओरकान अखोई थेंना सिगी पोसिदा अखोई ngam चकरा चलुइदरा अखोई करी सुधर की उसे करी सोलगी हाइबो पोतो असिगी अखोई करी सोलगे करी वलगे हाइबो मतमदा अखोई इंक्लूसिव हाइबा पॉलिसी अमा एक्सक्लूसिव हाइबो पॉलिसी अमजु अखोई खंगो मथौ ताइबा लेमिनेरि बा अखोई मसेन जे पूरा इंक्लूसिव ओइदे बोइदा नंग दि सोंगनबो यादे नंग छमनबो यादे नंग दि कानूनी हाइना सुम लेइदा अखोई मिसिंग करा ओइदोरेगे अखोई कमाइदा अखोई मिसिंग लेइदा कमाइदा अखोई अमुंगसु इतिहास ngato ni history ngato ni na अखोई बदना अखोई कनोना मिनाइना मथन पुदु तोगबदा वार तोगदो अदु ताबे तोगदो बि फिबम मले अदुना सिगी लेरिबो फिबम सिदा अना हाइजनिंगबसे अखोइन ngam चटके हाइबा तारगदी लेरिबा अखोइदा लान तारिबा कांगुसिंगसे डिटेक्ट तौबा डिपोर्ट तौबा और न पनिश तौबा कनाना बाइलोना अदुना अदु तौद्रिगदी अखोइ ngasi वाली साकेबि याय अदुगा अखोइ मदुदा फतनबो मसामु ओगेनी अदु वाली साबसिदा साइ मिसम प्रजासिंगसे अइमोनदसु फोन मयाम तौरपो यावी कना गुमना मखोइ याम वारे प्रजासिंग कुकी मियाम सिगी आन वारे मखोइ लालहौबा मखोन खंगबा मरोन खंगबा मयाम ने तुम याव हौलबुदि सी दौगदमनि हैना मोइनि ड्यूटी पिउदा मोइसे अवाब ओइरे हायबा दो मोइ यामना लोइनमक नते अदुबु हाइलेबु कांगु मयाम सिंगसे लोइनमक अखोइ सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पामबरा हायबदुदि अजुदि नते कुकी इसिनाउ ताबिरुसु खंगनी खंगदबा कांगु खरदा हाइदरेको खंगदब कांगु खरदा असोंगी तौर लाइबा कांगु मयाम सिंगु ओमजलगा अखोइदि एंग्लो मणिपुर स्वाइ तौगनी हारगा हेमनादाइज तौरे हारगाना मखोइसि वाहननबो मसांगनी वाहनबुदन मरमबुदन अखोइसु वाहनलेबा अदुना अखोइदि हुजे हारिसे अखोइ सिददि अखोइ लानगि मरमदि नान हाइबदि याम इकाय खोइ ओनम चिमनिसना हाइब लानबु डिस्कशन अवार्ड नैनबरा हाइना नानदि वारुम नैनगदम अखोइ जोम इकाय जे हाइदारे असुम पुर हारिकुनिना अदा अखोइ हाइरिना अखोइ सिगिदि अखोइ मेदिगि हाइदारेको मेदिगि असुम सलिने ट्रांसपेरेंट ओइगदमनेना इमुं मनुंग मेदि मेनावगि वारि जुमा यामांग पदुम तौरेबा याम फजदब हाइदारेको सिदी अदुना अखोइ हाइबि याब खरने अखोइसु साउनिंगबुदि पेनबगि मयाम हाइदो मयाय मदु लाना लौबिगनो हाइदारे अदुना अखोइसि ख्वाइदिगी मरु ओइबदि अखोइ फियर अखोइ अकिबजे अखोइ लौथोक्सि अखोइ स्पिरिट मांग थासि अदुगा अखोइगी इतिहास अखोइगी हिस्ट्री अखोइ गांग ससि मदु मांग इंगमबदि अखोइ लांग ngमकनि अदुगा अखोइने कीरेने हाने खलकांदा लेगदि अखोइ माथिगनि ख्वाइदिगी मरु ओइबदि कइनो हाइबदा अखोइने इंक्लूसिव ओइब पोसे अखोइ अथि पुनजिनजेब अदु नत्रगदि अखोइ अवाब तंग तानि लानसु लोइ अदुनि ओके याम नुगाइजे पुनसिन बगी वाफम सिदी अखोइगी क्राइसिस से होरकपदगी सो होना पुनसिन बिरो पुनसिन सि हाबे पोसिदे दम लाउरगा सु लाबो वाफम नि पुनसिन बंगम दबक खक्तुनी हौजिक लैरिबसे आई ओजा